لا والكسل ولا والبي والإبانتال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللطيف الخبير العليم القدير. أحمد ربي وأشكره على فضله الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله العلي الكبير، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المحدثات. عباد الله، اعلموا أنه لا عز إلا في طاعة الله، ولا سعادة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في ذكره. واعلموا أنه سبحانه وتعالى إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب واستغاث، وإذا استعيذ به أعاذ. عباد الله، اتقوا الظلم، واعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم يأمركم بذلك ويقول ويحذركم من الظلم، ويقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم أيها الإخوة ثلاثة: ظلم العبد لربه سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بالشرك والكفر. والظلم الثاني هو ظلم العبد لنفسه، ويكون ذلك بارتكاب المعاصي وتعاطي الحرام والغفلة عن التوبة. والظلم الثالث هو ظلم العبد لغيره، أو ما يسمى بظلم العباد للعباد، ويكون ذلك بتعدية الحرمات والإفساد على العباد، إما في ماله أو عرضه أو شخصيته أو نفسه. عباد الله، فأفسد الفساد في الأرض هو الفساد في الدين، وأظلم ظلم العبد لربه هو الشرك بالله، وأظلم ما يظلم به العبد هو قتله وإحراق دمه. أين نحن اليوم من القرآن الكريم والسنة النبوية الكريمة؟ والله يقول: والذين لا يضرون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما صححه الألباني: لزوال الدنيا أيسر على الله من قتل المؤمن. وفي رواية: لزوال الدنيا أيسر في الميزان من إحراق دم المسلم. والله يقول: وما الله يريد ظلما للعباد. وهو يقول: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. ويقول: ألا لعنة الله على الظالمين. ويقول: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويقول سبحانه وتعالى: إنه لا يفلح الظالمون. ويقول أيضا: وقد خاب من حمل ظلما. ويقول: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. ويقول أيضا: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Dia Allah cakalitu Allah subhanahu wa ta'ala yettore do handi jarna mo jarore do fuddi e yetti mo kanko Allah o newi do humpitido andudo wawdo. Miɗo yetta jowma an, miɗo jarna mo jarore do fuddi e dow nemaji makko mawɗi. Ene seedi to reweteɗo o ala e dow gonga sina kanko Allah o towuɗo mawnuɗo. E seedi to wonde Muhammadu ko jiyaɗo makko o wewlini o rentini. kanko woni al-Bashir an-Nadhir. Bashara al-ibad bil janna idha ata'u Allah subhanahu wa ta'ala, wa haddarahum min al-ma'siyah li'annaha tariqun ila an-nar.
o wewlini ɗe ɗo mofte o wewliniri ɓe natugol aljanna e wurugol gurdam moƴƴan si tawi ɓe doftike Allah tabaraka wa ta'ala. o rentini yimɓe ɓen e geddi ɗin sabu geddi ɗin ko laawi faade e yiite. eɗen seedi to wonde reweteɗo wo ala e dow handude reweede sina Allah. kala ko rewa ko wona Allah ko fenande, kala ko rewa ko wona Allah ko meere. rewugol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala hara kafidaari mo goɗɗum ko sabu ɗum o wodiniri ɓingel adama. wa ma khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, ay illa liwahhiduni. Allah subhanahu wa ta'ala wi mi tagaari jinna yimɓe sina fiyoɓe rewan, woni ɗum koyoɓe wootindinam. ko addira ɗe ka hoore leydi ɗo ko fi rewgol Allah. kullu ma siwa l ibada fa min allahi yu'addu. kala ko wona dewal ɗum kaka fillidaaru kontete. dewal non ko hunde yaajude damal, sabu ko wiyete dewal ko kullu ma yuhibbuhu llahu, kala ko welata Allah subhanahu wa ta'ala min al aqwali wal a'mali aw zahirati wal batina, ko wiyete dewal. kala ko welata Allah tabaraka wa ta'ala immorde konngudi jiyaaɓe makko ɓen e kuuɗe maɓɓe ɗen, ɗum no wiye dewal. kono o ghayatul ibada dewal ngal ko ɗaɓɓi koye jonnito Allah tabaraka wa ta'ala haqqe makko ka gooti mbaaku. la ghayatul ibada ko tawhiduhu subhanahu wa ta'ala. dewal ngal ko ngal ɗaɓɓi e meɗen ko fi ha Allah hetta haqqe makko on kanko subhanahu wa ta'ala. haqqe makko on noon ko tawhide on woni wotinɗingol mo ngol hara kafidaari moye goɗɗum. o waɗi sahaba ɓen arno, ɓe waɗi Anas bun Malik, Abdurrahman ibn Aufin, ɓe waɗi ɓe yeeso délégation wafdu sahabatul kiram. ɓe inni landane e nelaɗo ko honɗum eni duwaɗen Allah. aluma haqqullahi ala libad, wonɗum woni haqqe Allah on e dow jiyaɓe ɓen. nelaɗo jaabi haqqullahi ala libad an yuwahhiduhu wala yushriku bihi shay'an. nelaɗo maki haqqe Allah on e daaɗe jiyaɓe ɓen koye ɓe rew Allah hara ɓe kafidaare moye goɗɗum. ɓe landiti kadi joni noon ko honɗum woni haqqe jiyaɓe ɓen e daande Allah, mana ko honɗum Allah duwa jiyaɓe ɓen. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki si ɓe rewimo ɓe kafidaare moye goɗɗum ko nde o naɗata ɓe aljanna, ayi ko dow ɓuttinanta ɓe. ɗum ɗo noon metti faamude. enen wiyete tun aljanna ɓantoɗen daariren dow. anda hunaka ma tusamma bi jannati dunia. ton ko wiyete aljanna aduna, on ɗon ko aljanna alhaaliyankojo. on ɗon ko aljanna alhaaliyankojo, wuurugol ɗo ngurdam moƴƴuɗam newiɗam, haysino weela, haysino holi, haysino tampi, kono hara haqqil mum bonaari, kañum toñata, kansata, bonnata yimɓe ɓe, bonnata yimɓe ɓe, lorrata tago Allah mum. aljanna ɓura o ko wiyete kon ngurdam moƴƴan, attaayishu silmi, wuurugol hakkude yimɓe ɓen, masalan hakkude laamateri ɗin e laamaɓe ɓen ɓutta, newo, mo be hetta haqqe mum. laamiɓe ɓen no mari haqqe ko wiyete haqqu ri'aya, laamaɓe ɓen kadi no jogii ko wiyete haqqu siyana. ɓeeɗa ɓay ɓe ayninama, ɓe halfinama yeeso yaadal ngal, ɓe mari haqqeji e dow yimɓe ɓe, teddingol ɓe, du'anagol ɓe, angal revoltugol e hoore maɓɓe, hoyna ɓe, yenna huɗa. ɗum ko haqqe maɓɓe kamɓe lamɓe ɓen. ko wiyete kon ta'atu wulatil umuri fi gayri ma'siyatillah, ɗoftagol ɓe e nder kon ko tawata wona yiddugol Allah tabaraka wa ta'ala. ɗum ɗo ko haqqe yeesoɓe ɓen e daande laamaɓe ɓen. ɓuttinangol laamaɓe ɓen, ñaawira hakkunde maɓɓe numɗal, jogitooɓe fonna ɓe. bonnuɗo wo andine o bonni, bonnaaɗo wo o andine laamuno ɗon ko ittanamo mone. hara jogitoraaki yimɓe ɓen ko wiyete appartenance ethnique, leƴƴi yaagal. fonna yimɓe ɓen fuu yeeso sharia on. ko Allah wino kon adala, ko wiyete kon nunɗal, justice on. hara yimɓe ɓen no fota yeeso sharia on. bonnuɗo wo o yagginte, bonnaaɗo wo hetta e haqqe makko on. wono seydna Umar makirno noon, o maaki alzalimu indi mahqurun wal mazlumu mansurun. seydna Umar maaki min de tooñuɗo ka anɗo ko jasinteɗo, min noon toñaɗo ka anɗo ko walleteɗo. ɓay o laamike ko ɗum ɗo wonno kanko symbole makko on, shi'ar makko on. alzalimu indi mahqurun
wal mazlumu indi mansur. Min mo ari ɗo ko toñaɗo mi wallaymo, mo ari ɗo ko toñuɗo mi yagginemo toñe. Ko ɗum ɗo duwano wonde rule laamu ngun. Yeesoɓe ɓen ko nin duwano wawde, kono ɓe wi so tawi ka donkum makum halfinteɗo yite nge ƴuranima ɗon aray ma bini jon donkum. Si tawi joni aynowo dammi ɗin ko heddu ɗum woni wirinde dammi makko ɗin, si o naɓi o maroyi ka kula on tigi ko bonoru ñamay dammi ɗin haray hande kadi o ko wona aynede ɗo yeɓike. Ko ɗum waɗi so ndaari Afrique en général hetini dagine ɗo ndi leydi ɗo on tawa yimɓe ɓe gayni yeɓade. Wona laamu ngun woni hettude haqqeji mum, wona yimɓe ɓe woni hettude haqqeji mum. Mo ɓeeno yeɓi haqqe o yaw jama on ɗo ɗon. Ɗum addi nde waru hoore e ɗe tooñe ɗi pankareji ɗi wonde yiide leydi ɗin. Si Allah haccitama tum nambara waɗay. Allah tabaraka wa taala wino wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ka woton won sanne waɓe yimɓe yejjituɓe Allah yejjitini ɓe hoore maɓɓe. Si Allah accama tum, Allah accitama tum, bone waɗay. E wawi hejjude ka hoore leydi ɗo wo ɓutta dok mo be neminora ɓuttu Allah on, mo be neminora ko wiyete deƴere ko stability, paix et sécurité ka hoore leydi ɗo si tawi Allah ɗoftama. Ko ɗum waɗi fuɗɗorde ka hutba meɗen wonde Allah subhanahu wa ta'ala o kanko fi makko no hawni, sabu ko wiyete kon teddungal e deƴere ɓuttu fof koye ɗofta gonɗum. La izza illa fi ta'atillah, wala salamata illa fi istislami lillahi ta'ala. Teddungal ala sina e nder ɗoftagol Allah, ko wiyete kon deƴere ɓuttu ala sina e nder jaɓɓangol Allah. Donc oɗo nambara hande o huɓiti en sabu honɗum ko Allah accita, wallahi ko Allah accita. Wona lamɓe ɓen accita e ko Allah faala, wona kadi laamaɓe ɓen kadi woni jaɓande Allah no faalirano. Ko ɗum waɗi pankareji ɗin ɗuɗi. Zahara al-fasadu fi lbarri walbahr wa bima kasabat aydi nnas laysa bima zalamahum llahu bihi. Fasadu on wona ko Allah toñiri yimɓe ɓen, ko juuɗe maɓɓe ɗen faggiti. Se ndaari qur'ana musidɓe julɓe tedduɓe en ngalday ɗoy Allah subhanahu wa ta'ala wi'i noy wonde wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathirin. Yaga Allah no acci ko heewi ko ɗum haɗi bona ɓura ɗo. En torike mo noon yaafuye en ƴiritike bonkiji men ɗi yo accane. Jiyaɓe Allah o wi wonde yen hulu ko wiyete bone tooñe e o tooñidirgol. Anden wonde annabi meɗen Muhammadin sallallahu alaihi wasallama o rentini en e tooñe ɗen, o haɗi en, o yamini en hulugol bone tooñe. O wi hule tooñe ɗen, rente e tooñe ɗen, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawma alqiyama. Rente o ittaqu kalimatu taqwa ko kalima min al ittiqai, ko rentagol. Suro ko kullo wiyata ko suragol e ella ko ɗum wiyete taqwa. Konko tawata an tigi si a waɗi conscience ma on piyete modi ɗum ɗo haana, waɗugol ɗum ngol ko angal kulol Allah, accugol ɗum ngol ko kulol Allah. Wona fi noon kan yo Allah dandan julɓe ɓe andirdelal ɗum, yo Allah dandan mi nangi dede ɗum, accugol ɗum ngol ko kulol Allah. Tawi ara noon ka ɓuri mawnude ɗon ɓe ko wiyete mande kulol Allah, hersugol Allah tabaraka wa ta'ala. ɗo geli oya Yunus bun Ubayd julajo ɗo wuruno leydi Bagdad. Yande go harfino paykum makko jula mo yeeyanay kummo makiti, o yeeyi haaju juulugol. Artugol makko fotti e julajo go no rondi o makiti makko ɗo, tawi mo acciri paykum jula mum kum makiti be anguro on ko 20,000 e misa wiye mbuɗu nogay. O fotti e julajo no rondi ɗum kartuji makiti, o wi konto soɗɗa ɗum, o wi boutique numéro kaari jo nokkel kaari ka wiyeteɗo Yunus bun Ubayd o anda kanko woni yewtude ɗo. O wi ko jelu heɓirɗa o makiti ɗo ka Yunus bun Ubayd, o yawi ko buuɓi 30. O yawi mahi ko min woni Yunus bun Ubayd ko mi accirno yeyanowo lan on ko buuɗi nogay. So yeyima 30 haray o hersari Allah tabaraka wa ta'ala. O artinimo ka boutique pay ko inni on iwɗo tum mi yejjiti ko jelu accirɗon la mi hotti buuɓi 30. Yunus bun Ubayd maki amastahayta min Allahi, ene an a hersata Allah. Karam ko ɓe ƴetti o kalima ɗo amastahayta min Allahi,
a hersata Allah jaka kulol Allah ko hersugol Allah. Si wiyama kaalino hula Allah ko hersowo Allah andirede goɗɗi goo e yiirede goɗɗi goo ka Allah tabaraka wa taala, sabu neɗɗo no waawi suuɗade tage fo Allah mum fof, kono la yakfa ala Allahi shay'un, hunde wawata suuɗade Allah tabaraka wa taala. ko ɗum waɗi hersugol ngol ko maani kulol Allah, yo Allah hokku en ɗum hersugol Allah tabaraka wa taala. Nde o yanaadi duno e debbo ka nder suudu, o yoɓi mo buuɗi o ɓe waɗu zina ka banu Israila, neɗɗo no wiyeteeno Kiis ka banu Israil, ko neɗɗo yiɗunoɗo jinawa makko ɗuuɗa, golle jiidira wonno haaju makko ko ciikuliri wonno. Ñande go o noddi jiwo ari ka place makko ka magasin ji makko, o ɗaɓɓiri mo ñamande, o lanni jiwon ko ɗum on ɗala ñawlorde, o wi ko neni an nawni, si mi heɓaani ɗi buuɗi ɗo ɓe sooda lekki kimɓe maye. Azama wasafa littabibu Yusuf yo yani Kiis wi sa asifu laka dawa'an akhar, o wi ko kiiɗo lekki docteur jo windanilam be mi heɓa buuɗi mi sooda. O yawi min kadi mi windante ordonnance goo. Mahi nokkel kaari waɗen bonki, mi sende e basal mi hokkore jawdi haa yona. Jiwon inni o wi hulu Allah ittaqillaha, o yawi awa yaado e tampere mande. Jiwo yehi jindi saare nden fof heɓaari ko ittanamo hannde. O arti kadi o wi moodi kiisiɗa wayla waɗande ɗum, accu waɗira fi Allah, hara bonaaki e am en yeddaari Allah fi ɗum. O wi yaado e diina ma toon, ñande haajuma yande ɓurɗi waara mi regile mi jonde ko faalaɗa ko. Debbo yehi jindi leydi fof tawi nene mum ma e woni, o arti o wiya joni waɗan zina on, sa waɗi lan zina on arayi mi hendo buuɗi ɗo ko illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innun bil iman, qaida fuutorɗo won ɗaɓɓude ɗo a dolayla woni ɓay mi heɓaari feere goo sina e juuɗe ma. ɓe yehi waɗoygol zina on, Kiisu wi'i o wi jiwo ɓorto eno ɗa saako kaalisi o. Jiwo wi a enen ɗo ɗiɗo ko ɓurɗo suusude ɓurɗo yawaade Allah wo ko ngaɗuɗo goɗɗaade. Kiisu inni amin kadi ɗum nanetaake, mi yedde mi waɗay zina kono nanetaake ko min ɓuri yawaade Allah. ɓe wonɗon haa nange muti ɓe waɗaali zina. Janngo mum kadi ɓe fotti kadi ɓay ɓe ari, jiwo inni Kiis o wi ko sarti wo ko sarti haa jonne ɗi buuɗi ɗo, kono mi adota ko hersa Allah kan mi wirnora e ɓaawo bonki ma kinde miɗo ɓorano gorko janal. Mi wirnoray mi wona e ɓaawo aawa saaku ma fu ɗum wonanalan ɗowdi hara Allah yalla miɗo ɓortano gorko janal. Yalli mo wawi wonde ka Allah yiyatamo. ko konngol kulol Allah woni yewtude Kiis. On tuma Kiis ni wattu jonji ma ɗi, ɓe watti jonji ɗo wi ƴettu jawdi ni an ka hulowo Allah janninan kulol Allah, mi acciti zina gila hande sabu maɗa. Kiisu waali nden ñande jemma waali maayi. ɓayo maayi annabi sallallahu alaihi wasallam sifi imamu Tirmidhi no filli hadis o, annabi sallallahu alaihi wasallam maaki ɓay Kiisu maayi, Allah yamiri malaikaɓe jeeɗiɗo yo winda ka dambugal makko ɓe anna Kiisa min ahli janna. Kiis jeyama yimɓe aljanna sabu hakkili bonki kin hersa Allah. Ndi ko ɗum wiyete kulol Allah, kono no hulɓini haa faamugol ɗum, sabu kulol Allah ngol joni kaka kundude ga woni kundude ga. Sa nani ko ɓeyna ana taqiyu, ko min woni hulowo Allah, wa fulanun gayru taqi, min komi hulowo Allah, kaari hulata Allah, kaari hersata, ko tawde neɗɗo yi'i hoore mum kanko o lumbi. Sina ɗum o ɓe hoore mum maafinayno ɗum. Seydina Umar bun Khattab ñande go o wulluno bimbi ñande ndenaɗo makannomo ko waade ngal janna. O jooɗi nde ñande o wulli haa waara nde lobbi. Ɓiɗɗo makko goo ari, geɗal makko mo innitiri Seydina Usman bun Affan, ja'ahu Usman wa qala ya abati, ko ayyo baba ko ɗum wonɗa wullirde fa anta min ahli aljanna. Umar bun Khattab maaki wallahi law nudiya yawma alqiyama ayyuha nnas udkhulu ljannata kullukum siwa rajulin wahidin la akhafu an la akuna ana huwa. O wi si ewnoyama ñande dargal ko ono yo yimɓe on fof feƴƴe natongal janna sina aaden gooto. Seydina Umar maaki ara mbiɗo huloto taw ko min aaden gooto. O ɗum la wullinde kulol Allah ngol no fanɗi. O poron parare ko ɗo yiɗe ɗo fof ko angal kulol lay goɗɗo ƴettu finkaari mum hara naata e nder suudu fella findina waaliɗo fella ma arata wureede ñiiri no saggina dampa ɗum hibba. Wonde kadi yaltina awra mum mon cofa e ñaamiteeji ɗum fof ɓe yii ɗum ɗo. Gooto wawata wiide ɗum ko montage ni, par ce que no woni feƴƴirde noon mo andi hay si wiyama to ko juridiquement si yahama, communicativement si yahama, joɗɗinama wano joni téléphone ji ɗin ko wiyete ko Facebook direct pirate ala ɗon
joni so woni filmage direct ko wiyete ko live direct donc ko feƴi ko woni hollude ko si tawi ko vidéo go ara ko vidéo lancé ko wiyete vidéo lancé VL o ko ena vidéo lancé ɗum ɗon hara no wawi wonde tricage ma ɗuma kono ko kona hollede live on kon hara ko filma ɗon kon ko haqiqa ko woni wadde ko nanga mo ko ba darna mo ɓoora mo darniramo no Allah tagirromo wasi kañum ala baba ala nene nanga yummiraɓe lappa ɗum ha ɗum faɗɗe ɗum angal kulol Allah ko soomi guine en ko haalude ko jeejugol Allah woto Allah ndaaru no wowɗe ni si Allah ndaariri en ni e walata kawre leydi ɗo seede on gardi taw on police e gendarme ko e rondi teni e pinka anda haɓɓe finkani ni formaka ni anoka needi moƴƴiri jannaka ɗum kadi no longina wonde eno mari faabotoɗo ɗum ko lanɗo woni Allah makko ko ɓenta kolɗo chef c'est ton guide on no yeyta ɗum kalɗo chef ordonne c'est fini si ɓeyni bastonné c'est bastonné tué c'est tué hande kadi on komande yeddetake Allah tabaraka wa taala taguɗo chef on ɗo yedde yimɓe ware ñameteji bonne jawle bonne eɗo sikkude Allah acciray ɗum ni si en jeejari o yo faabo en ndi leydi ɗo ko Allah wattandi ɗum kanko tugandi selon men noon ton on police et gendarme parce que c'est des bandits autorisés ɗum ɗon ko bandit autorisé si bandi ƴettama formama formation bonɗo jonnama pinka yetama kadi yaw opération kadi contrôle ala ha vigilance on ko sauve toi ko andanɗo e tun hoorema wi a toi men wuurin hoore maɗa tawa hay gooto nanguidatake sifa bone ɗon o juge o condamné ko ni wata ɓenɗo no andira on ɗon bone ɗon ɓe bandi autorisé ndaron noon kadi wonaɓe wiyede ɓen kadi no toñede ɓen kadi kowoni waɗi ɗeɓɓe joni sifa ko ustage on no wonde kon ɗo argol daro e kari fuu wiya no manifestade kañum no hollude colère mum no manifestade kañum no ñaaɗi ɓay tun waɗaka ko faalako ɓay tun wiyama troisiéme mandat ma wiyama révision de constitution mi andama modification kañum no hollude colère mum ara sakko miskino jogiiɗo jawdi goɗɗo ndin jawdi noon si ndi hewtoyaari mo hannde haaju bonayi o ngarta ɗo e saaku mum no ɓaarolo niɓoy no suuɗo yana e on ɗon noon kadi ƴefta ɗi mbuuɗi ɗon kadi oɗo kadi ko quel citoyen ça c'est quel citoyen ça c'est quel manifestant ça oɗo kadi ko manifestant jo woni oɗo kadi ko faalaɗo moƴƴere o wullini miskino tampuɗo ko tampi sakko rewɓe yahoɓe maaki ɓe dilo debehoye maɓɓe dépense jattaɓe dépense miskino heɓuɗo nawnuɗo eno ɗo musidɗo meɗen gomo ɓengu mum hewti gibingol o ƴettimo nango 36 tawi sage-femme ɓen hay goto wawa rewtede ka clinique to ɓeyni ɗo direct yo nangugal donkama ñasidi ma zampolde o nangi ngal ɓe ari ɓe jippini mo kawtowal ɓe sumni otowal ngal kanko e reedujo joni koye bambo reedujo yaka laɓtani ɓeɗo waɗɓe ɗum ɗo kadi hiini ɓeɗo ko honto mbarɗe ka classe en ɓe ɓay ko Allah tagi ɗum ɗo fuu kadi gonga ko kulloyata kon Allah no ɗeyi famine sifa ɗin piiji won dogude e leydi men ndin ko ɗum waɗi penale jane lamɓe ɓen fenayi yimɓe ɓen fene ay ɓay koko nanirɗen kon mi annda ko honno ɓe makete si ko Alassane so ko Bourama o kamɓe ɗo de ko kure ɗiɗi fetti lagine ɗo ɓural go waɗi gendarme ujo go ɓural waɗi civil jogo wawi ɗum kadi andaka kadi yewi konmo jogii kure ɗi ta noon ko ɓen woni moko wallahi ko moko baɓe lagine ɓen noon a kabira mujrimiha ko ɓe woni moko baɓe hooloraɓe e leydi ɗi ko ɓe jeejanta en Allah ko ɓe wonata yeeso woni ɓaawo lumben halkaare ɓe woni fenoɓe honno wuriten e ndi leydi hasa zulmu jawasal had ɗe toñe ɗo ɗe feƴƴi ko wiyete kon ka tijjano ɗon ko ɗum waɗi alana en enen julɗuɗen hannde sina toragol Allah yo Allah faabo ndi leydi lagine o taw ndaaru en neraɗo do rayno non goy kulol wota bone naafiɗi ɓe raaɓu julɓe ɓen ɓe makayno allahumma la tu'azzibna bima faala sufaha'u minna ɗayɓe noye amen bonɓe noye amen Allah ta nangirmen sabu ɗen ta ndaaru ɗen toriki Allah yo Allah yurmin laginara o daaraɗi ɗi caɓaali par ce que si o daari ɗi tun o accata en ka hoore leydi ɗo o wii tooñe ɗen a zulmu ayyuha al ihwa tooñe ko nooneji tati no toon ko wiyete tooñe hakke ko tooñe hulɓini Allah tabaraka wa taala o yewti nelaɗo yettini e meɗen tayna e qur'ana ko wiyete alhadisul qudusi Allah wi kanko subhanahu wa taala o wi inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tazalamu o wi min mi harmini tooñe ɗen e hoore am ɗum ko kanko tagu ɗon si kanko tagu ɗon mo ala ñaawowo ɗum on si o tooñino ko on to ñaawete ala
nowa sa wiɗo joni justice lagine o anana ɗo ena mi gerdi e makko hanga cour suprême haɗa ɗo mi perdi a perdari no heddi cour go kadi sa nani cour constitutionnel cour d'appel cour suprême ɗum fof ko mono mana ya le cour plus suprême et plus haut le cour d'allahu tabaraka wa taala mi faami darngal no jeeya e ko darni darngal ko karama ko ɓe fottani kon ko piiji tati darni darngal ara nun ɗum ko ibtalu zamil kuffar bi annaha la taqum de allah wi no mi ñaawayo mi immintina kala mayɗo mi ñaawa heferɓe la taqumu saa baɓe wi darngal ngal darotako ko fenade allah wiya way yiyay allah wiya joni noon hay si mi accayno ɗon mi immina mi darnay kam andi ayon ka suratu taha akadu ukhfiha li tujza kullu nafsin bima kasabat ko aya mettuɗo famna ayoɓe goɗona allah wi mi mari ngal ha ngal faalalam majjirde goɗɗum no majjiri allah kanko mari akadu ukhfiha on o bimana kanko allah ko woni yewde ɗon e tafsire cheikh mouhammadul amine shingiti ko firi kon e ayon allah sino falano o firta e daragol dargal kono o firtata daragol maggal fiw sabu yawre jilli e muraɓe kamɓe wi ɗon laata ɓumu saa allah wiya joni ɓe ngal daro faal o darna dargal ngal o fenna heferɓe ɓe si ngal darike o wiya oɗa ɗum mi foduno ɓe nabala o enna mi andini o miɗo wawi ɗon ko go ɗiɗa mum no jeeya ko darni dargal ngal ko ete raddul mazalim yimɓe toñaɓe ɓen haqqeji mum yaari ni goɗɗo yahano e hurgo emo yaltude huntugol haaje makko goɗɗo loño ɗon ha hayno accita ɗon lowani o piito on faami no gasa ko wonno remorqual famille o gasa ko rondino dongal on famille ɗon fof ndaaru suka wonnoɗo mi anda si ko europes ko aɓen duuɓi emo marɗo ko ɓuri 50 guinéen ɓe o ronditi ɓayde gandi ko dometen kon guinéen si goɗɗo wiyama ɗo no mari musidɗo angola ma europe ma amérique a tawa ɗo 50 yimɓe ko on tun hooluri ko ɓe yonkitima gollata payle ñallay wulude ata ɓe nan ndugraru neɗi de waɗa record ko ɗo ko ɗum waɗi allah kodiyen e gandani faami puisque en nafata en faalaka kadi nafoɓɓe kadi joni noon ko on immi to ngari ɗo e haaju ɗo goɗɗo waɗi mo ɗo kural ɗo 50 ɓen ɗon ko ronditi juuɗe mum ko wigol ko matana akul honde tuma kadi ɓe ñamata par ce que addowo ko ñamete o kon waɗama joni noon koye ɗum wuura e ɗiɗi ɗo walla e fewno ɗo nini miskimɓe aanuɓe lagine ɗo e ɓe wiyeteɓe ko yeesoɓe ɗon wawa palestine e israel eɗo gandi palestinien ɓen ɓay ko ƴetta e lampurawol ɗo fiɗa sarde kombawal kum nangue ko inne kum tentative génocide o faala landude aduna o ɓe nawam ɓe condamnama mort goɗɗo ƴetta charge kombawal fewta suudu fettina suudu temeɗɗiɗo maaya ɓeyna ɗon ko autodéfense légitime défense ko ɗum sonki fi gendarmujo goto mayɗo fureji sappo no waali famine joni gendarmujo goto maayi o gendarmujo kadi ko citoyenjo ko guinéenjo hanano ka hay ka wiye sappo maayi e gendarmujo goto ko sappo e go guinéen ɓe maayi par ce que on gendarmujo ɗon kadi o duwano kadi mayde ɗon il doit à son peuple imo duwani leydi ɗo goɗɗum ko woni si tawi formaki moƴƴa formation o moƴƴa gandal ala faamu ala jonnama kadi yiite hukka yiite kala moyi donc ko nden halkare ɗon fewɗo ɗo jokke lagine ɗo yalla ittande nde e tooñe ɗen kala ko ɓe fetti tooñe ɗen pecce tati ɓe wi tooñe arande ɗen ko nde jeyaɗo allah on tooñata jomum ko maccukum allah tooñirta allah noon ko shirkangol mo ma yeddugol kala shirkuɗo ma yeddi allah oɗo o tooñi allah tabaraka wa taala allah inna allaha la yarda li ibadihi l kufre allah yiɗana jeyaɓe makko ɓen kefera ko mo yeddugol ngol o wiya waɗe ɓe namin sali o wiya acce ɓe namin waɗay ɗum ko tooñugol allah noon tooñe ɗimme ɗen ko nde jeyaɗo allah tooñitoto kañum tigi tooñugol hoore mumgol karama ko ɓe wi ko si neɗɗo ñaami waɗa ko harmi ñaamugo cigarette sa yii fimo cigarette a yii tooñitotoɗo naafi yaro beere ma ñaama dow par ce que o wartoto woni kanko tigi o bonna ko allah moƴƴini kon hey kono mi hannon ɗo goɗɗum ko welduɗa ɗo e goɗɗo wo si a nangimo dole kew ɗo a taƴimo butorde dole kew on haɓay ka si a ari a tawi o telajo no ñowde a helingal meselal ka machine makko on haɓay ka ɗum ɗon kanko itti buuku seeɗani soodi aɗa sikkude ɗon a bonna e wonkiki allah moƴƴini kanko werto allah wi la taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima allah no yurme o mo yiɗi ko moƴƴini kon ko waɗi kala ñamuɗo ko harmi o heɓi bakka to o toñitike so tubare o laɓɓini allah tabaraka taala nangoye mo fii ko waɗiti kon ɓay na jeeyi hoore ma ko a moƴƴina ɗon ñamugol ko harmi kon ko toñitagol no jeeya e toñitagol ngol
yedda Allah salo tuude ala nandi ko bakkontin jodo e hasbugol tagi ko kare moƴƴa ko mimmun welsinde o ɗon hara ya toñitike ngeliki toñe tamme ɗen ɓe wi ko nde jiyaɗo Allah jiya ɓen toñidirgol ngol karama ko ɓen no yewti fi ɗum ɓe wi wano ñamugol jawdi goɗɗo bonnani wano bonnugol mo inde bonnugol mo haaju dagiɗo e bonnalngol mo cellal makko ngal no faami décaractérise gol mo yimɓe ɓen hoolo mo yiɗamo andaroɗa wona sabu ha ɓe añamo ɓe pottitomo heedamo e nafaji makko adnayankoji ɗin ɓe wi o noon ko ɓuri mawnude no fof kadi e ko goɗɗo toñirte kon ko war bonnugol ko ɗum waɗi ɓe jonni en ƙa'ida wonde bone fof ka hoore leydi ɗo ko ɓuri wonde bone ko bone on ka diina si diina boni bone ala toni on ɗon afsadul fasadi ko fasadul fi din ɓe wi wo tooñe ɗen fof kadi ko ɓuri mawnude e tooñe koko Allah toñira kon shirku bani adama ko toñira kon fof tooñeji ɗin fof hakkunde ñamugol jawdi goɗɗo e murtingol ɓengu makko e fendugol e hoore makko ɓilamo ka laamu e bonnugol mo yinde ɗum ɗo fof e hulɓinare ko ɓuri hulɓinare ko a ittude mo wonkiki ndaare ɗo si goɗɗo tawdima ɗo e $100,000 o wi mi warete joni a ƴettayɗi jonnamo wiya jaɓuɗo accitala ka sabu wonki no ɓuri jawdi welde o wonki ɗaɓɓi jawdi o faami si a darnama ɗo angenene ma e ɓengu ma woɓe kirɗinayi ko ɓena angenene ma e ɓengu ma on darnama ɗo wiyama ko goto mayata ko mo mayata si ko Allah anda wiya e modi nene ne ɗiɗo kamɓe jibinilam ɓe jarama e ɓengu am oɗo kadi haray mo wakkili moƴƴa o rimmiɗa wona ɗo awo yedde Allah o naata yiite haray regileɓe feƴƴa ka o wonkima kin ɓuranayma ko ɗum waɗi kala memuɗo wonkima kin o memanima ko ɓuri seerude piri konge bani adama ko ɗum waɗi ɓengure hay wondere toñiraka tooñe hulɓiniɗe ha yewti warangolɓe ko ɗum waɗi Allah wi ka qur'ana waranaɓe ɓen ko jonniɓe autorité koɓe immoɓe daro laamu mum koyo walluɓe ɓe ittanemo ne Allah wi waranaɗo on imo jonna konngol yo immo daro si tawi ko ɗon e ɗon si goɗɗo waranima ɗon a wartike mo ɗon kanko war ɗon ɗum islam ñawatama fus si woni noon ha iwi ka waranma ɗon a wawari yottade ɗon haɗa yaaru ka laamu wullitoɗa rôle laamu mum ɗon ko wallugol ma ha ittane mo ne waranɗoma o warte yiya gite maɗe kono c'est le contraire ko contraire o woni ka meɗen lagine ɗo jaga Allah adatano démocratie afrique ko ɗum ko raɓɓiri ko par ce que ñawdani portoɓe ɓe probléme ji maɓɓe ɗin ali ene gawnani ngal balla o enam bala hara ko démocratie tigi tigijo moƴƴanɗo afrique o mi yeton ɗo démocratie mo docteur Dembasso o ya écrivain jo malien o o wi afrique démocratie wona démocratie porto on afrique do ano ƴettude ko démocratie africain wonnoɗo Fouta Diallo o timbo eɗon andi timbo ko ɗo portoɓe ngari copie démocratie ɓe waɗiroy façon maɓɓe kamɓe ɓe artiri ga wontani e bone ari ko cuuɗi ɗiɗi laamoto Fouta ko Soria e Alfaya ɓena ɗum transaction du pouvoir au sein de la politique de Fouta tawi ko Soria e Alfaya ko duuɓi ɗiɗi laamote na wigo dow gaccitema waccitata si Alfaya laaɓi ke duuɓi ɗiɗi siɗi lanni e jombente ñande goo jombente ɓe randa e laamu ngu Soria jonde ɗum élection ala campagne ala ko ɗon andi si régila e moƴƴina e nder duuɓi ɗiɗi on gelike on démocratie no moƴƴanno lagine wano ngo sonko wongo lagine ɗo rasi siyagal ɓe wiyeno tun joni deƴƴe o ɓe falaka sonko ko leƴƴi gel won lagine ɗo wiye maninka soso pullo e forestier hikkiniɗen gori forestier ɗi fof fulɓe kadi ɗum moɓinire ko wiyete maccuɓe mande jalo e koro kara ko Fouta fof ɗum hawtidire ko fulɓe par ce que ala tumbere sigiri ala tumbere kankan ko Fouta marɗa leydi ka laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal